Naritan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naritan ka? Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Shout out kada Elvira Flores, Cheryl Rodolfo Talbo, Rodel R2I, Tony Mart Cortez, ken kada kay amin, anaayat at dumdumngeg dito'y channel tayo Adjor Drama Tips TV. Kat ita, adto'y ti pakasaritaan anapauluan. Lechon kanaw, dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Kaamamak, boss. No, kadwa tayo ni Dexter Armour. Apay anak amak ako nam, Tommy. Ang mga nutila makabkabil na ditadalan, may pasubo tayo. Saan mo't nakas idi, nakaro ti sakit na iti utag. Limpyo mo't basita, mabalin tayon akasarita. Kan maibaga na mo't ti kayat na. Sa bagay. Makatulong kat diken kwa na may paspasyar. Ngamin, numaragsakan kan mabang-aran, mabibiit ti panagimbag na. Oh, Dexter, umisem-isem kamot adumdum nga iti saritaan may kanito may. Mamisinak, anya ti kayat makananaya, makaramramanak iti si babokal alit sound. Anya? Mabalin ka day, ngay kandak iti alit sound. Makaramramanak lang amin unay. Agsidsida kamot lang ay itilit siyam. Kanayon nagsaya atay. Baknang kayo gayam. Pobre kami laag. Ngam ada edikin nan kualit siyaon. Sanga bukal ka day? Kagudwa na laag. Ha? Naibus mo ti kagudwa tilit siyaon. Gimatang ngamin ide ni tatang kaw, iti may sa kilo ababaw. Kat imprito na, sindak ti kagundwa kilaw. Prito, saan alit siyon? Haman, baboy mo't lang na ijay, litsyon. Litsyon nga rod mo, bossing. Sige, uwanan. Litsyon no litsyon. Ano kasta? Ammom nga raw, tila nga ken raman ti litsyon. Naimas day jay. Ala, igatangan kay ti nga bukal alitsyon. Basta kabaalam lakit day nga ibusan. Kabaalak, day talakit day. Mabisbisinak iti litsyon. Iso akabaalak nga ibusan. Ure pustata. Ay, mali Sugal ti pusta. Diyak kaya ta makasuro kang agsugal. Kabayatan ti kaadami ti poder ko nga agpapaimbag. Sang kay bagam agpapaimbagak. Kat awan mo't sakit kaw. At darag iti sakit asaan tayo nga mo. Kat day ta ti papaimbagan miken ka. Ngamin, napatig ka agayam may. Nagdungo kamutan agayam. Una, tagayam da kakit nga raw. O sige, mapantayon mangan itilitsyon. Lakay, kumusta nga tamot ni Dexter nga anak ta iti poder ni Sir Kalaw? Nasaya at taamumatan. Managtulaong ni Sir Kalaw. Nagsaya at ti kababalin da di abak nang. Inturong ti Diyos ti pan nakasarak na iti anak ta, nga agpagnapag na iti kalkalsada. Kaday jay, na ipamuspusan ng inala tapno tulungan. Wain bakit? Kat babaan ti social media. Natuntun na ti ayan na.
Isa nagdakla tulaw ti kaada ti social media. Ta adaw ti makakita ken makangag no ada napatag apakaamaw. Wen alakay. Iso nagsayaat. Tadama ko na social media. Amen a tao dito'y lubong kat agar aramat iti social media itagduduma rason. Budno na ita bakay. Ay lakay. Pasyarin taman nga ron ti anak ta. Intun umaalawas. Ta mailiwak mo taon. Unay taitan kaka. Paglakwan mo ti tinapay ti mayan tayaw gayam. Pudno na ita, Dexter. Nagsayaat, taam mo mapaglakwan ti tinapay na ito. Si Kamat, amok atanay, pasig at tinapay ti adala ko na. Uy, bakery na ito, yung ada kantin na. Diti kanay ti paggatangam iti litsawn. Una, ay saus, mabsugak itay ti litsawn. Sa nga bukol niya, why, kayang-kayak nga ikisap, na mabisbisinak launa yan itilit siyaon. Nasaysaya at ipangan mo ikin na po'y. Madia, di pa'y kat mabsuga kaon. Una detan kaka. Agam na, sayang no saan mo akabaalan nga ibusan. Isa talo tayong salangan kada tumi amangan iti lechon orderak. Win nga rom. Saan Kung namait para kanyak la. Sigurado ka, may busmao. Tanong may busmao, ikan ka iti 1,000 pisos. Wow! Nagsaya atan. Mabsugak lang arudan. Dapay 1,000. Kurang ti 1,000. Ngamen, kabaalak mo't nga ibusan. Sige, kabaalam lakit di nga ibusan. Kukamon di 1,000 pisos. Pay no anayam laangan 100,000 pesos. Una detan kaka. Madia, maibusan ti kwartak no kasta. Nagngina tilit siyang. Sa ikan ka pa iti dakkalagatan, awan ton ati paggasolina, kan paggatang iti bagas, kan agkakaimas sa sidam. So kunak no adot kwartam, sige, litson latan, kan 1,000 pisos, titid mo kanyak gayam. Unay natan kaka, ala, orahin ta arudan ti litson ta, inluto na pa'y. Ang basikla ababoy da dya, tapno sigurado amay bus mo. Unay da itang kaka. Ay, awan ni Dexter tata, nana, ta impasyar dala kay ko. Kanayon dang ipasyar, ta isuti kay kayat na. Iti kasta, nalakalaan nga gimbag iti sakit na iti utak. Mayat matkit din, ngamin kanayon anaragsak. Ken kompleto iti agas ken vitamins. Talaga bambantayan mi ngamin ti panagtumar ken panangan na. Nakaimbag kayo agasawa, ma'am. Manmanaw ti kasta abak nang. Iranod mi tedda kami tata, nana. Basta umdas lakit di. Agyaman kami unay akada kayo, ma'am. Awan anyaman na nana. Sige, uray nyo lata na. Kan yin na nayo pa lang dito'y kubo-kubo, tapres ko ti angin dita. Adamot pagidaan kan pungpungan ditan, no kayat yo. Anyan na nakaimbag kayo, ma'am. Ado ko mapay ti parabor as sumangbay kada kayo nga, iranod yaw kada iti nakakaasay akas kada kamay. Wan, tata. Basta ada masarakan mi anak kakaasi dita, tulungan mi, saan mi abaybayan. Dagiti nakarugrugit at tao iti kalsada, alabsalabsan latan dagiti disente at tao, tulungan mi ida, maasyan kami kadakwada. Wan ngagpaisaw,
mapalpali iumiday ta. Basta dagiti adda sakit ti utek na nga agpagnapag na ti kalsada ket saan apagan ano atulungan ti disente a tao. Kasla ibilbilang da basura dagiti adda tao. Tadi naman la iyawatan iti kanan ken inumen na. Gapo siguro tabagtit da. Ti panunutan dagiti disente a tao ken saan ang napakairanudan. Asino disente at tao ti dakdakamatin nyo, tata? Dagiti ka di babak nang? Basta dagiti agkaw-kaway sa nadisinte. Saan na pagan ano at tulungan di taong grasa no bagtit di takalkalsada. Ala, tata, saan nyo na pagladingitan day tabanag? At least, mapalpaliyo tayo no asino dagiti disente at tao amang balbaliwala kadagiti nakakaasi nga addaan sakit iti utek. Mabit lang nana, tata. Agpayagak kinitinang iti meriendayo. Ay, agyaman kami, ma'am. Agyaman kami, ma'am. Nagimbag kayo unay letan kaka. Bilibak iti kinaimbag dagita nga agasawa lakay. Da mamarji ken Sir Kaloy. Nakabakbak nang da. Ngumsan da maalumiim kadagiti bagtit. Ken adong tinapaimbag da. Sinuruan da pa idang agkararag ken agyaman iti Diyos. Wen bakit? Ti ko na ni Sir Kaloy iday. No ijay pagagasan ti nakaipanan ni Dexter. Aging gaita saan pa'y kumamakasarita ta mabayag nga agimbag. Ngamen, aduda at tamingan ti ospital. Saan da amaaramid ti kasi tararamidan ni Sir Kaloy. Aparagsakan na ida, babaan ti panangipasyar na kadakwada. Ken paragsakan na ida, pagkatawaan na. Kasarita, nyapay dita. Saan alumbas ti panagtumarda iti agas kan bitamina. Nga rudla kay, maaywanan da iti husto. Ta adu ti babaunan kan katulong da dito yung mansyon. Iso nga agyaman ta iti Diyos, takas kadakwada ti nakasarak iti anak ta. Uy, makay, idikit saan na ta mabigbig ni Dexter. Ngam ita, amunan adata tinaganak na. Iso nagdakkel ti nagbaliwan na. Nagdakkel ti panagimbag na. Ay, ureday tan ngagpaysaw. Nagsayaan. Boss, adto yung tilitsyon para ni Dexter. Binalkot na pa'y lang amin. Kanakmatlaang. Uwan mo ta, tapno nadisente nga itudakin ka. Imaratid daw. Akas lalatamot litsyon. Ngamin, litsyon baboy na ita. Adita, Dexter. Naidisoko na iti sangom. Mabit lang ta siyak ti mangikat iti balkot na. Nagmayat ti panangaramid da iti da ito litsyon. Litsyon latamat ti maris na. Nakasilsilang ti kodil na kampay di. At da sungo na, at da lapayag na, at da ipos na. Boss, munay samot da ita sinang litsyon. Kasta nga raw, madi ano tabtaba ti ipakanta ka ni Dexter. Tamangan pa'y kiti no maatake at inauras. Katne, nakaluklok man. Ado nga min ti pampanaman na busing. Okay, Dexter, rogyamon. Unaam akanan ti bukot na ta nasarangsang bay daw. Naimas. Wag gayam. Labgi sikaon to'y nasarangsang ako diltilitsyon. Irugay na ti bukaw. Kasla na bisbisinan, boss. Sinanlitsyon mo namin na talaga. Kenraman litsyon na muna. Naimas ka rin, Dexter? Naimas na ulay. Amang ano di mo kaabalan nga ibusan na ito? Kayang-kaya. Litsyon ko naman.
Awan mo't taba na. Sana balay, ta adda kudil na. Saan aya na sarangsang? Mukoy. Nagimas. Ibusak na ito. Wana, tapno maalam ti sangaribom. Wan. Uminumakpay. Kalpasan na, kaanmanan. Di mo samot ka ba alam, tanay? Agmula-mulagat ka matay. Parpartakak nga rin mo. Diyak mo partakan. Mabinumak. Mabsug kan ay ti kaiinom. Bawat subong ba't ka tumininom ka? Di mo samot ka ba alanan? Aman. Ne. Kaslag tayak mo tan na kita matam. Gusto mo saan mo nakabalan? Narigat no maataki ka dito. Sige. Ituloy ko na tumalan lumalab. Saan ta nalpasan ti oras? Sana malay ta kukamlatan ti sangaribo apisaus. Naggasat ka mo tan, Dexter. Oray di mo na ibus ka tada 1,000 pesos mo. Uwe nga raw de. Ibulsa ka. Kagud wala tinakan mo niya. Sige, ipadawat mo na ita saan mo na ibus. Wala. Ikang kamot tumay. What? Dayta kinit-kit tabam titod mo kanyak. Unay daytan kaka. Nana? Tata? Simang puton tiba na nagluganan da Dexter. Adadan. Kasta ka na, ma'am. Wan tata. Sumabat kam nga ruden O sige nana. Tata, sumabat kayon. Unay daytan? Ay nati anak ko. Ay mailiw kami kun ka, anak. Ay, di na puspusan ananang kutnab-nab sugak. Ay, kasta ka di anak. Ay namamabsug ka gayam. Iso matla dumakkel tabagem. Nay kitam tabuksit mo. O nanang, nangado ti makmakan dito. Kun itod ni gayem kaloy ti kayat ko akanag. Ay na. Agyaman tayo unay kada mamarjay kun Sir Kaloy. Tanakasaysaya at dakon ka. Kun uray kada kami kintatang mo nagsaya at dakada kami. Kanayo nakmat nag-thank you. Taiso ti insuro ni gayem kaloy. Nana, tata. Mabiitan ti imbag ni Dexter. Iti mabiit, mabalin yun to nayawin. Wen nga rod, sir. Talaga makita mi nagdakkel tinagbaliwan na. Saan akas iday, adin akam mabigbeg. Ita, makasarita min iti limpyo. Wen nga rod, agyaman kami unay kada kayo, sir. Tauray nakabakbak ng kayaw. Nagparabor kayaw. Wen na, tata. Tano ikan tayo ti pada tayo aparswa, kasla ti Diyos ti parparaburan tayo. Isa paraburan mo it kan bindisyonan na tayo. Unay daytan kaka. Wen kakabsat, surwen tayo ti agparabor, nang runa karagiti nakakaasi akas ka ni Dexter. Taninton apo Diyos ti makaammo kada tayo. No adda maited, no may tulong tayo karagiti nakakaasi iti igid ti kalkalsada, ited tayo. Pakitaan tayo da iti ayat. Babayan ti panangted iti kanan kan inumanda. Ta di damat nga rod makagatang iti pare ti bagbagida ta awananda. Sapay kumata adupay ti kas kan ni Sir Kaloy. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Lechon kano. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.